So ini tie umeri gang kenyu mot ya itika miero chako fu moni miero chako biashara moni miero neno ni kwa loke chamo kana be jo moni tie wako kuja gi teme ni gi yele gi wako kuja gi tiu kono ngoyo laya kuja ke chwalo chene gang ki wani ni ko chak kong dong keri piero lemo keri kong dong fu mo ma de tiri ki fu we kwa loke chamo kana ka ke chwalo chene chwalo ki wako ni wan po neno ni gine ni piere petek, so waneno ni watimu ken mo kana iwa miro, chino waneno ni jemi chani po miro udong nyo ben mabe. Kamu kene ti gang kenye ti ka neno ngaro mon ti ulaya kuja ti ka mar kone waje ngari dong kone be mada jemi ni dong yot gitu dua mutaka jemi meng be ya impenye yu gina dano karke ye ki wako kuja chamo kana ti je mo ma ini churu ki churu wel chere mabe eno chene ma ki chuli mabe ni no mo winyo ni council tax ti ye tax mo me mutaka me tax me ot me ti ka beri ye ni tax veni como chara ni ma dirti wele dit ba en tax we ki kane ni kwano butiere ma ke chulo in ko yo mo ma ke mero ni ke chulo wel chen ma dit en chara ma in be chulo be dok wako taxes ni ti ma dwa ta chi we ko beru chalo system mo ma ke developing ma we ko ni tigiri chene ma dir neno ya neno bino chale ya ka ni kire eni ento je ma chulo dua ta wel chambe no tek ngero ye wich ke kan kamo kane inono dollar pieru wa big machine be kai wai wel embe dollar pieru wa big kai mero chero ni mero wilo mutaka eni mutaka na bed to latest version mero wilo eni ni V9 V8 Kujani ka no million 200 iro mo chako chulo ne okere ka dola aliwa chel dwe ki dwe na itiki mutaka ni ini chulo mot but gangwa wanga tiki kodi jame hodi gangwa Uganda kono kama ikane Afrika wabi oe kara nini ma ini miero chako biashara moni kay chere rom no credit kay rom ber ka timo ne mot para wangi down wangi oe level money eoni and gen bene timo ne kenwa one down one wa tiu gang kenyuni one ma wabdien one ni weng gen rom ber kenwa ma one wa rom timo gino mo yo mabe ma kake min wa den pe wa rio ka kane wa char kuja kama one pe wa nen because wa kuja ni kay indi timo na ta ki ng'eyo bang account ni police charo gangi ng'eyo kama in kimari ye so waneno dong ni kerka initi gang kono yele tich mo ikane romo timo ne and maintaining bed discipline bed ki financial discipline ma romo yele en matitiri ni romo gwako ne until no gino mo me miero ni kaput pi no gino mo me miero ni ukebet ka yele neni nyai lonyo ne mero kan kuja stau ka di nen ngar mo di pore ka ngar mo ni kuja ba in pe ngiu keta no gen wor kede mino chana ma gin no ni kidong wel ti la di ma chulo wa me twa ko ne ma chalo taxes so kedi ka wan watimu gino mo kan wan watimu ni watimu kun wangeo ni ka mo kan ka mo wan ti waro mo succeeding ki kwa and enjoy your life. You have one life to live, but of course, I enjoy it responsibly. When I go chero, and you my bear. Baby, the poor king are more paying you, kept my and go work at a yogi when you get a living get a quaggy. In an me bank account ni, concentrating bank account ni, and gina in you my own controlling me anybody yeah. Baby, the poor jo caraman in paying you yogi, magnetic what key any. Ciao kaya tiga pore ki ngaro mon mano imbe muy be loya che any man mere un week and fun a foy won